ole tuntum kan video chuan YONO SBI le YONO lite manga I poisa transfer dan I chiang de uzokin tilan kan tu manga toifel tax in YONO SBI akan kalang masa in YONO hetata hin kan titran masa ang YONO SBI kan kala kan login anga kan login a chuanin kan login zoa YONO pay a hin kan kal doni YONO pay tang hianin transfer dan hi quick transfer intile auma hetata pon transfer theya bank account na tang pon mase quick transfer a hian bank account na tang kalila in register nga la anua poten thon le mai thein lo thina athajo kani yan bank account akan kalanga chuanin Aadhaar account lo in ti hi chu kan thon to ho hemi bank account na manga kan lo thon to ma beneficiary kan lo add to ho lo in register to ho anom ta khang kan lo ti to chen heng ta Aadhaar account na hian kalin I kan thon du na te kha va select in thon all sam takin thon mai theya tu da jonin kan la thon ngai lo new beneficiary kan ti doni pay new beneficiary a da hianin profile password kan chulu tang profile password kan chulu ta kan lu tanga then SBI beneficiary tile Aadhaar beneficiary lo oma SBI kan thon na tu ta ka SBI account ni chon SBI ya Aadhaar bank ni chon Aadhaar bank kal mai tu ni SBI ya kan kalang tu na kan thon na tu ka SBI account ni wangin chuanin ta hian hming kan chulu tanga hming hi chu an account ami ang che kha ngai kher lem lo chuan ta hian in account number kan chu account number chut ero uluk ngai hle don ani ta hian maximum limit a hianin Nuai sawm da ta hi poilem lo bengina aphalchin ani authorized permissible amount maximum limit ani ta a du chuanin sang khan lek po da theya amar ta kan da za za ti anua po kan thon thei za tu ani wangin Nuai sawm da loki poilem lawa hemi limit chi tu chuan anua po change le zel theini modify le effect theini nickname a hianin anning kan hriat na tu ka da le khan emaya chuanin next ahing kalanga ta hian kan thon du zat kha tata hian kan thon don ani antinan ta kan cheng za ka thon du a item po thon ni le ti wak ngai na jong lo cheng so mi kan thon ange transfer lam to hian jeng mayang pay hi kan min lenga ti hanin heta kan thon tur chu cheng so ne hi kan thon na tur account na tang hian ni dona long ro chuanin confirm enter OTP manually on othkan amaron lut maya tian tikhanin cheng sawm kan transfer a chuanin heta hianin Aadhaar account ti hian ron omvek to ni he ma dini tuna kan englo khania wathon le tu mane tuna chuanin inactive account atitla tang chanchu darkar li nuwa activate don chawa nichina kan thon la kan du chuanin cheng sing ni sanga thleng po thon thenia chuanin a first 4 hour chungin a thei to longa anuwa aron activate don darkar li nuwa chuanin darkar li nuwa kan du chuanin sing sari sanga thleng thon thei ania chanchu bengin limit siama kan add atrang nili chungin nuai khat item thon thei lo wangin nili nga ngai thina amar ju hi nili nga kher lawa kan add hi nuai sawm po thleng po ti dan thei thon thei ngal dana oma chu he video to blama hian soi kan tumai lo ngai chang le pon na tuna chuanin khati kha lo ni ta YONO lite kan kal ve thungang YONO lite kan kala YONO lite kan login ve ang
YONO lite kan kala YONO lite tang paisa kan thon ve tung ton chon fund transfer kan kalanga YONO lite tang ro chon quick transfer tang kan ti ni lo chonin beneficiary aid potanga ni china YONO atanga I paisa sing ni sanga emo cheng khatle ke mo thon hal the angkha ani velem lowa I quick transfer tang ro chonin a thon theya amar jo tang anua beneficiary in aid no wangin no thon don in quick transfer tang kalzel ngai account number chuchul tula quick transfer a chonin beneficiary aid nge hi du to samane kha kan khadon nia quick transfer tang pon taina thon hal theya then je tuntu ma chonin beneficiary kan add doni add manage beneficiary kan kalanga tahianin enter profile password aron te profile password kan chulutang profile password kan chulut a kan submitanga chuanin tahianin I kan ve add duna te kha beneficiary type akan entinan bank dang jon other bank account SBI jon is state bank account kan state bank account kan select kanga tuna chonin I he kan add to sa thin te ni kan add thardona wangin he tahin mihring lem lo ma hina kalmei the ni ando pon he ta add manage beneficiary kan kalkanin profile password kan chulu lokanga nichina kan select beneficiary type kalkanin I add to sa hu kha alo lang furmaya khawangkanin I eta mihring lu lem te mulo palkan kalawa wangin heta mihring lu lema alantenan kalet le da beneficiary thar et tur kan ni wangten mihring lu lema hian kan kalang tahian chuanin tahianin select account number tilo oma tahin kan select doni SBI ni chuan SBI other bank chuan other bank kan tika state bank account te lo select other bank te tichinan ten other bank te tichinan ten tahianin other bank ni chun tahianin beneficiary name kan chulu tanga chuanin IFSC code kan chunga beneficiary account ni account hi confirm account number account kan chudu la hian film kur hle tu ika kan thil don nia chuan hi tia star zel ho te hi fill up ngai tinania tiang address line te star lem lo wangin fill up lo pon poilo ni transfer limit a hian nei maximum limit ti asado dewin nuai sawm aram langa tahian nuai sawm thleng chut le thei ani chuanin term and condition kan accept kan submit anga chuanin an I beneficiary kha OTP velaron thleng kan englo nga tikanin kan I add tinania darkar li no kan beneficiary add kha a active anga chuanin nuai khat thleng po kan thon hal thei don ani heta tang hian amar juk ni china kan soang de kanin hei hi nuai khat item nuai som thleng po thon hal instantly thon hal thei dan a oma chu tu na hian tilan le kan tumanga chroma kan kallang onlinesbi.com www.onlinesbi.com ang kalanga tahianin kan login dona tahian personal banking ahianin YONO lama kalwin login ahian kalila login kalanga continue to login akan kallenga tahian ano doni ni china kan beneficiary aid kha bank approved noi som tu thleng thon ngal te turin instant le thon ngal te turin ti dang kan in ziti doni tahian profile password kan chuluta kan login anga hei tihan password veleng lo vel kan chulu danga kan login anga OTP ron thleng dona OTP ka OTP kan chulu ta ken kan login mai ta ne chuanin tahianin nichina kan add to sa kha bank noi som po thon thei hal tura
bank approve ti turi kan tum dona heta hian kan kalanga payment transfer hian kan kalang payment transfer kan kalanga nichina heta ka tika hela ya chungrin pathumi payment transfer kan kalanga chuanin ta hianin quick transfer add manage beneficiary telama add manage beneficiary hian kan kal doni add and manage beneficiary hian ta hian profile password chulunga ya profile password kan chuluta kan samitanga chuanin ta hian nichina kan soyang deu khanin ta hianin beneficiary add na screen thonita ta hian SBI kan add chun SBI beneficiary ania other bank beneficiary ania chuanin kan add to nu kan thon don jon he ta hnuai tang hianin akal mal me thini chuanin nichina khanin SBI beneficiary kha kan add to wang kan kha etayan SBI beneficiary kan kaldoni achan chu bank Nuai sawm po thon thei ngal tura bank approve tir kan du wang khan chuanin heta hian kan hmuwa hemi screen hi tuna hian automatic in ta kal ngal ta kal ngal jon heta hianin Nuai hianin hmang account number ti te chutanga ya amar chu nichina khanin YONO lite YONO SBI atanga kan do add to wang YONO lite atang pon lo add to la khatiang tho khania atang kan do add to wangin tuna jon add screen hin kan kalangai to lowa view a hin kan kalang chon an kan add to te po kan limit kan modify du chon modify ate ni vecta tuna chu view a hin kan kal doni view a hin kan kalanga kan view nga heta hian nichina ke add ka he ma dini ti khania hete hi kan vasilekang ni status a hianin activation pending in the branch activation form te hianin kan lo doni tineng lo nga branch activation form te ka hianin ron kala ta hian he reference number a ron chhuak ta reference number te hi kan chin chiang ani zo lo chuan ta hian print thei print thei in approval form hi print mai thei ania chuanin kaka binga kalpui tur ani maya melthi te kan nei ni pe chuanin all sam do jok pon whatsapp pon heti form te hi manin document sign in athon mai theia binga tokte heti khan hemi referral code te kan chin chi anga jaganin benga approve tir kha ani maya nijina kan soyang do kan heta hianin click here to view print branch approval form te kan click anga kan sign signature leng lo ngai na te lo ma kha binga vat approve tir mai kha ani ka soyang khanin mail the te kan nei ni jon kha print out nuwa sign in whatsapp pon vatila tikhanin in approve tir mai thei tura chon kangaya tikhanin kha ania chonin hemi kan ti to chonin du chonin anlo min lo approve sak to chuanin Nuai sawm thleng po kan transfer thei to mai don ani ole khati jong kha ni le pochila viewer den kan video te min lo like min lo subscribe saka hello te hne na po min lo share dar kol sak zel turin ka som tak meu cheu ani